Centar Ivanjice danas je bio ispunjen dečijim osmesima i duhom humanosti. Na novogodišnjem bazaru učestvovale su sve škole sa područja Ivanjičke opštine, kao i dnevni centri Sunce i Otvorena vrata. Uz podršku roditelja i nastavnika na štandovima su bili izloženi raznovrsni ukrasi i druge rukotvorine, a sav prihod od prodaje namenjen je humanitarnim svrhama. Najmlađi su uživali u prigodnom programu, a posebnu pažnju privukla je dodela nagrada pobednicima konkursa Moja novogodišnja želja za najlepše pismo upućeno Deda Mrazu. Kako ide prodaja, Kosta? Dobro, za sad sam ja zaradio 3.500 skoro. Matija, šta ti prodaješ? Pa prodajem ovu igratku kao. I jesi tu igračku ti sam doneo? Ne, na štandu sam uzeo i sad se šetam da bi prodao. Imali smo radionicu gdje smo se skupili đaci iz svakog odeljenja i pravili smo razne ukrase. Do nekih ukrasa za sto, do sveća, venaca za vrata i tako. I kako je danas išla prodaja? Odlično, zadovoljni smo i pravili smo minđuše, ogrlice, narukvice, mislim to mnogo vole mala deca, devojčice pogotovo. Koliko vam znači što možete da pomognete? Mnogo znači da pomognemo nekome drugom. Pa imaju ukrasi za jelku, sapuni, medenjaci, slatkiši, to sve u humanitarne svrhe. Ko je sve učestvovao u pripremanju ovoga? Pa svi đaci iz škole. Koliko dugo ste radili? Pa dosta dana, ali se isplatilo. Kakva je zainteresovanost? Pa mogu da vam kažem, skoro pola štanda smo prodali. U organizaciji novogodišnjeg bazara učestvovali su opština Ivanjica, turistička organizacija, Dom kulture i Crveni krst.